Nibyo ndabasuje kandi mbifurije kugubwa neza kuri wa gatandatu tariki 28 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'ibihumbi 2026. Twongeye kugaruka muri studio kuri mikoro ndi Bosco, tujye kura rero amwe mu makuru agezweho aza kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Abarwanyi ba FC23 bakomeje kuva mu bice aho bivuga ko ibi biri gukorwa mu ishyirwa mu bikorwa ryo gusubiza inyuma barimo ingabo z'u Rwanda bava ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kubahiriza amasezerano ya Washington yasinywe hagati y'ibihugu bitatu birimo u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda. Leta ya Kinshasa binyuze muri Trace Kaikwamba Wagner batangaje yuko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kigomba gufungurwa, ndetse ibyo abarwanyi ba FC23 bakabigira inshingano. Mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imodoka nyinshi zitwara ibicuruzwa hamwe n'amapikipiki bigatwara n'abagenzi bikaba kuri ubu ngubu byahagaze urujya n'uruza rwabyo ku muhanda Masisi Goma, nk'uko bimaze kuba byamenyekana guhera ku wa gatatu tariki 25 Werurwe kugeza kuri uyu wa gatandatu. Izo ngendo zikaba zitakirimo gukora, turaza kubigarukaho. Ni mu gihe kandi raporo y'umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe kwita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu ritangaza ko hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kurushaho kugaragara ibikorwa byo guhohotera ubuzima bw'abatuye ibi bice, ndetse ibi bikorwa bikaba byarahitanye abantu benshi cyane, abasaga mu by'ukuri 600 bose bakaba barahitanwe n'ibitero, ndetse hari na benshi bavanwe mu byabo. Turaza kugaruka rero mu byanditse muri iyi raporo mu makuru ari kutugeraho. Turerekeza no mu Rwanda, hari urubanza ruri kuvugwa, abashaka gukurikirana iby'urubanza rwa Ingabire Victoire mu rukiko. Turaza kureba rero icyo mu by'ukuri urukiko rwanzuye ndetse naho urubanza rwiwe rugeze. Ubwo abashaka kuza kubikurikirana namwe muze kuba muri hafi kugira ngo tubane muri aya makuru. Si ibyo byonyine gusa tubafitiye ko tubafite n'andi makuru menshi cyane, ari nabyo tugiye gutangiriraho, aho kuri ubu ngubu agace bita Mwavinywa, aka ni kamwe mu duce two muri teritwari ya Rubero. Kuri uyu wa gatandatu tariki 28 z'ukwezi kwa gatatu, ubwo ibikorwa bya Sarongo byari bikomeje mu bice bimwe na bimwe bigenzurwa n'abarwanyi 23, aho ntabwo ariko byari bimeze kuko abaturage bo bari babyukiye mu mirimo nk'ibisanzwe. Ariko icyatunguranye cyane nanone ni imirongo miremire y'abarwanyi ba FC23 bari barimo basohoka muri iki gice. Ibi rero bikaba mu by'ukuri byagaragaye muri video imara igihe kigera ku minota hafi 2 yafashwe n'umwe mu baturage batuye muri aka gace bita Mwavinywa ko muri teritwari ya Rubero. Ni video ngiye gushimangira rero ko abarwanyi ba FC23 barimo baragenda basubira inyuma, ni mu gihe ibice birimo Kipese byo byamaze kuba totalement ko abarwanyi ba FC23 batakibarizwamo, kubera yuko abarimo na Wazalendo bamaze gushyira hanze amavideo ndetse n'amakuru ajyana n'amatangazo yemeza ko iki gice bamaze kukigarurira nyuma y'uko inyeshyamba za FC23 zihasotse. Ubu hari kubarizwa mu maboko ndetse n'ubugenzuzi bwaho. Bimwe mu bice byinshi rero birimo bigenda bifatwa uyu munsi cyangwa se bivamo abarwanyi 23 birimo biragenda bifatwa, nk'uko amakuru akomeje kugenda arushaho kubigaragaza uko bwije n'uko bukeye. Natangiye nkomoza kuri Tracy Kaikwamba Wagner, reka nkubwire rero icyo yatangaje. Igoma rero ngo byanze bikunze ikibuga cy'indege cyo kigomba gufungurwa tutitaye ku bindi, mu gihe ibikorwa by'inyeshyamba bikomeje ku rugamba muri Kivu y'Amajyaruguru. Kinshasa ngiye gusubiramo ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma, nubwo tutarabona impinduka nk'uko tubyifuza nko gufungura ikibuga cy'indege, ariko twari twakoranye akazi gakomeye n'abafatanyabikorwa bacu batandukanye mu bikorwa by'ubutabazi, aho avuga ko uyu Tracy Kaikwamba Wagner yavuze ko mu byifuzo bihari ndetse no mu nama zagiye ziba, agaruka no ku nama yabereye i Paris yahuje abarimo na Emmanuel Macron ndetse n'abandi banyacyubahiro, ko nta kindi cyifuzo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite kugeza uyu munsi mu rwego rwo kunoza ndetse no gushimangira ibikorwa by'ubutabazi. Akaba yavuze ko
ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kigomba kuba cyafungurwa rero nk'uko aya makuru abivuga. Ni mu gihe kandi imibare iri kugaragara igaragaza ko kuri map rwose ngo muri teritwari ya Rubero imidugudu 12 abarwanyi ba FC23 batakirimo kuyibarizwamo. Ibyo rero leta ya Kinshasa ivuga ko bidahagije mu gihe ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma gikenewe kugira ngo gitange ubufasha ku baturage bamaze kwimurwa mu byabo kitarava mu maboko y'izi nyeshyamba za FC23 bati kabone nubwo mu by'ukuri iki gice cyakomeza kiri mu maboko y'abarwanyi ba FC23 ariko imirimo yacyo igakomeza gukora, abaturage bakabasha gukomeza kubona ubufasha. Ati byaba mu by'ukuri ari ingenzi kandi ari akarusho. Ibyo rero bikaba byasabwe n'aba baturage nanone bagiye bagirwaho ingaruka n'iyi ntambara. Abaturage bakomeje guhohoterwa ku buryo bukomeye cyane, dore ko hari bamwe mu baturage benshi kugeza kuri ubu ngubu bavanwe mu byabo, babayeho mu buzima bukomeye. Bakavuga bati byari ingenzi kandi byari bikwiye ko kugeza kuri ubu ngubu mu by'ukuri icyo kibuga cy'indege cyaguma nimba gikenewe kugira ngo tubone ubufasha gifungurwa. 23 rero irakinangira, ni mu gihe nyamara imihanda imwe n'imwe n'ubundi nanone yifashishwa umunsi ku wundi nayo yafunzwe. Reka tubigarukeho, ni inkuru yateye impungenge benshi, ariko mu by'ukuri biravuga ko biteye impungenge koko kubera ko ni kimwe mu bice byagaburiraga umujyi wa Goma. Kuri ubu mu ntara y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abatuye mu mujyi wa Goma bafite impungenge z'uko ubuzima bwabo bushobora kuza kurushaho kuba bubi, kubera yuko imodoka nyinshi zitwara ibicuruzwa hamwe n'amapikipiki byahagaze ku muhanda Masisi Goma. Bikaba byahagaze rero iminsi igenda iba myinshi guhera kwa gatatu tariki 25 Werurwe, nk'uko amakuru aturuka muri uyu mujyi bitangaza. Ibikorwa byari byahagaze. Aya makuru rero yanemejwe n'amasoko atandukanye hagaragaza ko mu ijoro ryo kwa kabiri rishyira kwa gatatu habaye imvura nyinshi yateje inkangu, ndetse bigatuma inzira inyuramo imodoka rwose yangirika, bityo iyo nzira ntabwo ikirimo kubasha gukoreshwa. Ibi rero byabaye cyane cyane mu duce turimo Rushebere naho bita Katare, ari naho imodoka nyinshi zahagarariye. Kuri ubu ngubu bivuga ko hari amakamyo menshi cyane apakiye imizigo, ariko hagaragara ndetse abatwaye bene ibyo bicuruzwa harimo ibishobora kubura, bavuga ko bishobora kwangirika mu gihe nta gikozwe kugira ngo imodoka zikomeze. Tubutsa ko ibice bisanzwe bigenzurwa n'abarwanyi ba 23. Ihagarikwa ry'urugendo rifite ingaruka zikomeye ku bucuruzi n'imibereho y'abaturage bo muri utu duce twombi. Teritwari ya Masisi isanzwe mu by'ukuri ari imwe mu zitanga ibiribwa byinshi bijya mu mujyi wa Goma, birimo ibirayi, ibitoki ndetse n'ibishyimbo. Iyi mihigo rero y'ubuhinzi niyo igize igice kinini cy'abaturage batuye mu mujyi wa Goma. Ni mu gihe n'ubundi nanone n'abatuye muri Masisi urumva ko kugira ngo babashe kwiteza imbere no kubona ibyo bakeneye batanga ibyo baba bahinze, cyane ko ibice bigizwe akenshi n'ubuhinzi. Ku rundi ruhande umujyi wa Goma nawo mu by'ukuri uribaza ko bishobora kubaho mu gihe Masisi ibicuruzwa by'ibanze bikenerwa mu buzima bwa buri munsi ariho bituruka akaba ahagaze, ndetse kuri ubu ibikomoka ku nganda n'ibindi bigaragaza ko aya makomine yombi afitanye isano, kubera ko nyine ibikomoka ku nganda nabyo bijyanwa muri Masisi. Kubera ihagarara ry'izo modoka hari impungenge ko niba iki kibazo gikomeje ibiciro ku masoko bishobora kuzamuka, cyane cyane ibiribwa bisanzwe bituruka i Masisi bigigoma. Abaturage bashobora guhura n'ibura ry'ibicuruzwa cyangwa igabanuka ryabyo, bikagira ingaruka ku mibereho yabo ya buri munsi. Societe civile muri Masisi batangiye gutangaza ko iki kibazo kiri kugira ingaruka zikomeye ku baturage, cyane cyane abahinzi batunzwe n'umusaruro wabo, aho basabye inzego zibishinzwe guhagurukira iki kibazo vuba, hagatangira imirimo yo gukuraho ubutaka bwaguye mu muhanda kugira ngo urujya n'uruza rwongere gusubukurwa. Si ubwa mbere iki kibazo nk'iki kibaye muri aka gace, aho hantu harangwa n'imisozi miremire n'imiterere y'ubutaka yoroshye kwibasirwa n'isuri, ku buryo iyo imvura iguye nyinshi inkangu n'ibitaka byikubita mu mihanda bikayangiza. Ibi byongeraho ko ibikorwa remezo by'imihanda muri Masisi bikiri hasi, bigatuma yangirika vuba kandi bikagorana kuyisana mu gihe gito. Abasesenguzi bemeza ko hakenewe ingamba zirambye zo kubaka no gusana imihanda muri utu duce, harimo gushyiraho uburyo bwo kurwanya isuri no gutunganya neza imiyoboro y'amazi kugira ngo ibibazo nk'ibi bidakomeza kugaragara
by'umwihariko muri iki gihe cy'imvura kuko biri kubangama ku buryo bukomeye cyane. Reka duhite dusimbukira kuri raporo ya Loni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze gusohoka ikomoza ku bibazo by'abaturage ndetse n'akarengane bakomeje guhura nako. I Geneve mu Busuwisi hari mu nama ya 61 y'inama y'umuryango w'imijyi ishinzwe uburenganzira bwa muntu yigaga ku bibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nada Al-Nashifu, umuyobozi wungirije wa komisiyo nkuru yita ku burenganzira bwa muntu, yagaragaje ko kuva ku wa gatatu tariki 25 Werurwe ishusho iri kugaragara hano iteye inkeke ku burenganzira bwa muntu, ndetse ko ibintu byamaze kuba bibi cyane. Mu mezi 5 ashize gusa yatangaje ko urwego ayoboye rwabaruye abantu bagera kuri 600 bishwe mu buryo bw'iyicarubozo, bikaba byarahitanye ubuzima bw'abantu barenga 1300, aho yagaragaje kandi ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikomeje gukoreshwa nk'intwaro y'intambara. Yasabye impande zose zihanganye guhagarika imirwano byihuse, kurinda abasivile no kubahiriza amategeko mpuzamahanga, akaba ari byo bashyira imbere. Yagize ati mu mezi 5 ashize ibiro byacu byabariwe abantu bagera kuri 600 bishwe mu buryo bw'iyicarubozo, ndetse bikorwa nk'ibi ngibi nanone byahitanye abarenga 1300 muri icyo gihe, kandi abantu hafi 1500 barashimuswe, naho abagera ku 200 bakorerwa ihohoterwa rikomeye ririmo n'iyicarubozo, gufatwa ku ngufu n'indi myitwarire iteye ubugome. Gukomeza gukoresha ihohoterwa rishingiye ku gitsina nk'intwaro y'intambara biratera imibabaro ikabije abagore n'abakobwa bo muri Kongo. Kuva mu Kwakira ati twabaruye nibura abantu 150 bayo n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, mu gihe UNICEF ikomeje gutanga impuruza ku kwiyongera kw'ihohoterwa rikorerwa abana. Nk'uko Nada Al-Nashifu yakomeje abivuga, iyi mimerere itewe ahanini n'imitwe yitwaje intwaro, yaba iy'imbere mu gihugu cyangwa iy'amahanga. Yagaragaje ko ibikomere byinshi bidakira bigatuma abaturage babaho mu mibabaro ihoraho ishobora no kwanduzwa ibisekuruza. Yongeye ati kuva raporo ya nyuma ya komisiyo nkuru yasohotse muri Nzeri, amakuru dukusanya agaragaza ko uburenganzira bwa muntu n'umutekano byarushijeho kuzamba mu burasirazuba bw'igihugu. Abasivili bakomeje kugabwaho ibitero n'imitwe myinshi yitwaje intwaro, harimo M23 ishyigikiwe n'u Rwanda nk'uko bivugwa. ADF na Codeco ni nabo bagwa mu mirwano yihanganishije imitwe n'ingabo za leta ya Kongo zifatanyije n'imitwe wa Zahendo. Amatsinda yacu akora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arimo arafasha abahohotewe mu by'amategeko no kubahuza n'ibigo bibitaho. Tariki 9 Werurwe twatangije ubukangurambaga ku rwego rw'igihugu bwo kurwanya ubucakara bushingiye ku gitsina no kurengera uburenganzira bw'abahohotewe n'abana bavutse ku bagore bafashwe ku ngufu. Nada Al-Nashifu yavuze ko biteye impungenge kuba nubwo imitwe yitwaje intwaro nka M23 Zahendo ADF ariyo iza ku isonga mu gukora amahano, inzego za leta nazo zifite uruhare ngo rungana na 1/4 cy'ihohoterwa ryose ryanditswe, ndetse zikaba zigira uruhare rurenze 1/3 mu ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Yashimangiye ati guhana abakora ayo makosa no kubabaza inshingano zabo ni ingenzi cyane mu guhagarika uru ruhererekane rw'ihohoterwa. Ibi byaha n'ihohoterwa bikorerwa mu burasirazuba bwa Kongo birimo biraba mu gihe intambara n'imirwano bikomeje gufata indi ntera hagati y'umutwe wa M23 uvugwaho gushyigikirwa n'u Rwanda nk'uko Kinshasa bivuga, n'ingabo za leta ku mirongo itandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo birushaho gukaza ikibazo cy'umutekano n'ubutabazi, mu gihe inkunga mpuzamahanga igenda igabanuka, bikaba bishyira ubuzima bw'abasivile mu kaga. Muri ibi bihe hakomeje kumvikana amajwi asaba impande zihanganye guhagarika imirwano kugira ngo ibiganiro bya politike bihabwe amahirwe yo gushaka umuti w'iki kibazo. Icyakora ku butaka ntihagaragara impinduka kuko buri ruhande rushinja urundi kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano, ahubwo uko iminsi ishira ibintu birushaho kuzamba, cyane cyane bitewe no gukoresha indege zitagira abapilote drones. Umutwe wa M23 urashinja leta ya Kongo gukoresha izi drone mu kugaba ibitero ku baturage b'inzirakarengane mu duce dutoye cyane, mu gihe leta ya Kongo yo ibihakana. Ku rwego rwa diplomasi naho ibintu bikomeje kugenda gahoro. Inzira ya Washington yita ku mubano hagati ya Kinshasa na Kigali, mu gihe Doha yibanda ku kibazo cya Kinshasa na M23. Nubwo hari intambwe zimwe zigaragara ku mpapuro, izi gahunda ntizirabasha gutanga umusaruro ugaragara ku butaka, bikaba bituma impande zose zitizerana kandi imirwano igakomeza gufata indi ntera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru.
nk'uko natangiye bibabwira rero nabasezeranyije ko turagaruka ku nkuru ya Ingabire Victoire. Amakuru rero akomeje gusohoka mu bitangazamakuru avuga ku rubanza rw'uyu mugore, akaba mu by'ukuri ari amakuru yaje kugenda akwirakwira hirya no hino. Bamwe rero bifuza kumenya byinshi ku bijyanye n'aya makuru, nicyo gihe kugira ngo nabyo tubigarukeho muri aya makuru yacu, ari nako mbere yuko tubyinjiramo mbwira abantu mwese mudukurikirana hano kuri Region Info ko mukwiye gukanda subscribe cyangwa se sabone ku bamaze kubikora sava bravo, ariko ku batarabikora mbabwira ko iki ari cyo gihe kugira ngo mukande subscribe. Ikindi nanone cy'ingenzi kandi gishoboka no kushaka no kunyarukira kuri Barore TV naho ukaba wakanda subscribe, bityo bikazajya bigufasha kudukurikirana mu makuru yacu 5 kuri 5 umunsi ku wundi. Katwinjire kuri iyi nkuru. Urukiko rw'ikirenga rwatesheje agaciro ikirego cy'umunyapolitike Victoire Ingabire. Uyu yasabaga ko ingingo y'106 yo mu gitabo cy'amategeko ahana ikurwaho kuko ivuguruza zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga. Ubwo busabe rero bukaba bwateshejwe agaciro. Ingabire watawe muri yombi mu kwezi kwa Kamena, no kuvuga mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize w'ibihumbi 2026, avuga ko habayeho ukwivanga mu bubasha bw'ubushinjacyaha bwategetswe kumukoraho iperereza kandi ko bugomba gukora bwigenga. Victoire Ingabire niwe watanze ikirego asaba ko ingingo y'106 yo mu gitabo cy'amategeko ahana yemezwa ko inyuranye n'itegeko nshinga, bityo igakurwaho. Iyi ngingo iha ububasha umucamanza bwo kuba yakurikirana umuntu utavugwaga mu rubanza runaka ariko hakaboneka impamvu zituma uyu muntu akekwa. Ingabire avuga ko iyi ngingo yamwambuye uburenganzira buteganywa n'itegeko nshinga bwo gufatwa nk'umwere mu gihe atarahamwa n'icyaha. Urukiko ariko ruvuga ko rusanga ihame ryo gufatwa nk'umwere ryarubahirijwe kuko hasabwe ko habaho iperereza kandi ko nta rukiza zari kubaho iyo rutabona ibimenyetso bimushinja. Umucamanza yavuze ko yategetse ko habaho iperereza kuko izina rya Ingabire ryavugwaga kenshi mu rubanza rw'abantu 9 baregwaga gushaka guhungabanya ubutegetsi. Kuba umucamanza yarategetse ko habaho iperereza kandi ari inshingano z'ubushinjacyaha, Ingabire avuga ko habayeho kwivanga ku rwego mu mikorere y'urundi rwego, bityo ngo iyo ngingo yakabaye ikurwamo. Urukiko ariko rwo rusanga kuba umucamanza yarategetse ko hakorwa iperereza ari nambwe nziza ishimangira ubutabera, kuko atari guhumuriza kandi abona umuntu akeka ko atari guhumiriza kubera kandi abona umuntu akeka ko yaba yaragize ubufatanye cyangwa mu rubanza amufite imbere ye. Ikindi cyavuzwe hasi mu mwanzuro nuko umucamanza yategetse ko hakorwa iperereza ariko ntabwo yategetse ibigomba gusohoka nk'imyanzuro y'iperereza. Ingabire yatawe muri yombi mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize hashingiye ku makuru yatanzwe mu rubanza rw'itsinda ry'abantu rw'abantu 9 baregwa ibirimo gushakagurika ubutegetsi. Ubushinjacyaha buvuga ko aba baregwa bari abayoboke b'ishyaka Darifa Umurinzi ryashinzwe nawe Ingabire Victoire ariko rikaba ritaremererwa gukora byemewe n'amategeko y'u Rwanda, bityo ko afite ahuriye n'iyo dosiye. Ari na mpamvu ubushinjacyaha bwahisemo kumukurikirana nyuma yo kubona ko hari ibimenyetso bimuhama bimugaragaza nk'ufite ahuriye n'abo bantu 9 bakurikiranweho ibyo byaha birimo no gushaka guhirika ubutegetsi. Ingabire witabiraga urubanza nk'umuntu usanzwe yahise atabwa muri yombi ubwo umucamanza yategekaga ubushinjacyaha mu kumukoraho iperereza ndetse no kumushyikiriza urukiko mu gihe cy'iminsi 15. Itsinda ryunganira Ingabire rivuga ko kuba umucamanza yarategetse ko hakorwa iperereza kandi ubushinjacyaha busanzwe burikora bwibwirije nuko yinjiriye imikorere y'urundi rwego rwigenga. Gusa urukiko rw'ikirenga ari narwo rukiko ruta izindi rukaba rwaremeje ko ibyakozwe n'umucamanza wo hasi byari inzira zemewe zo gushakisha ubutabera ndetse no kwirinda ubwo ko ibimenyetso bishobora kuba byahindurwa cyangwa se bikaba byayobywa. Ayo ngayo rero ni amwe makuru ku bijyanye n'urubanza rw'uyu mugore aregwamo nk'uko amakuru arushaho kugenda abigaragaza. Kabashimira mbabwiye mwakoze cyane kudukurikirana kugeza kuri uyu munota, aho twagarutse ku makuru menshi cyane nk'uko mwabyumvishe.
turaza gusubira rero mu masaha ari imbere, nabwo turaza kuba tureba iby'amakuru agezweho kuri mikoro ndi Bosco, aho nari ndimo mbabwira rero byinshi bitandukanye bikomeje kugenda bigerwaho. Iyi ni Region Info, akenshi mbabwira gukanda subscribe kuko ni by'ingenzi kandi by'agaciro, aho birushaho gutuma tubana uko bwije n'uko bukeye. Turasubira masaha ari imbere, nanone turaza kuba dusuzuma iby'amakuru arabagezweho, ntucikwe cyangwa se ngo ujye kure. Mu by'ukuri ikindi nababwira ni uko abantu mugomba kujya muri group yacu ya WhatsApp, link tuba twayishyize muri comment section aho ushaka kuyisangamo. Ikindi kandi nanone cy'ingenzi ugomba kuba wamenya nuko byoroshye ko ushaka kuba washaringa cyangwa se mu by'ukuri wasangira natwe aya makuru ukayageza no ku bandi, aho ufata link yacu ukayigeza ku bandi bakabasha kumenya aho ibintu bigeze nuko byifasha. Reka mbashimire cyane.